Gagi oy! Araw sa kuya, barangay kita-kita sa Nueva Ecija. Ano? Saison de la Cruz. Okay. Saison. Ayun. Mart kayo, Mart. Ito nyo ate. Leticia Alonso. Ma'am Jennifer, ayun. May kamag-anak kayo sa Maynila. Ayun anak ko, si JD. JD Kakukong, anak. Ayun. Yan, aba. Kakukong, tsaka sila Ate Roda. Ayun. Silva. Kuya Tony Silva. Yan, alright guys. Siya po. Ano po pangalan nyo? Hello po. Matat po. Ayan, baka may gusto. Sa Maynila yung kapatid ko dyan at saka yung bayaw ko, mga pamangkin. Pangalan Si po? JB po Kakukum. Yun, Ilocano po. Si Octavo at saka yung si Briones. Yan, family. Ay po, shout out. Banatan nyo na Ilocano. Ay bangal daw pinyagaan yung amin apo. Ayun. Ayan, sige po, maraming salamat. Okay na. Woo! Ayun po. Boom, panis.